Hello, Epiroute is back. Ole. Tuntum at sonin community galo soilok sa to kan like caption in wong kan YouTube hi hlawk ke mahan hlawk pm sumanzai kala ru ti vela kha tuntuma video kan siam to chu ni a chumi kan ti ma chuan ama sabera chuan in kan soi du chu video hi zali le somli pali 444 che kan ei to na hiam vo in hi tu na ka siam ni hi October ni som sa sorry June ni som pan hi sa ni som ni o in hi June ni som ni June ni som pan hi sa ni som ni ani a tun ayan dar so pakhat lem ni som thum pan hi zan ani a chuan chumi chu video hi karon siam don ni zep ong loin karon siam don a subscriber zong zong ne in hriat chak ber ani a bin zot ngun maya chu hlawk reng em ti kha ka lo siam tu chu ni a video somli pal easily somli pali ka nei to a tin hemi action camera ka man nu a YouTube ka channel la video ka da masak ber hi December ni som pali sang ni som pasria ka da chuan avain video hi zali le somli pali ka da to a tiang chuan tu na hianin sang ni som pani tang chuan ko man za ga ni to na chu tu la tiang khan tu chuan ka lut tanang ma sabera chuan hei home page ka ni maya chuan studio kan lu tang YouTube studio kan lu tang a subscriber hi tu na hianin singa sang thum zaruk som thum pathum kan eme ka video ka siam lai an chon an noi che mi lang hi hemi ni som ni pare chu hianin sang hi za som ko pangai mi subscriber tin ani chu chon ka soi fo thin ka video in en tuan thin lawa ka ti fiam thu ka soi thin ka hi alo lang ta che ta tun ka video thar ber hi total lockdown ni thum na chon ram ti kha ni a mi som panga bor vel ni a chon average duration hi an ula he minutes li le second somli pasar hi an to jong jong 3.7k a hian an jong jong average la ko mi 4. Minute le second somli pasaring ta heta po hian chiang taka ka soi zo na min non zot le bokani khatiang wera ni wang khanin kan en toilu to ka kan video en rang hi eng tinge kan en ka se chi alawa ka video hi a shim thu in ka video shim mi a duration a view duration hi a thawak ngai lo shim a minute ngalek po semela minute thum te alo ni khatiang kan minute som semela minute ruk te alo ni a thapola minute som ni kan siam chuan a thapera minute sari minute red borvel khatiang khana kal thina chuan hetlai mi hi summary 28 last 28 days ayan views shim hi 26.7k ka mo he tlan yam lampang chara pana hei chuna kina kan soinga tinge arrow hi anoi aveka kalti hina kina ka soi fianga chuna hi ka studio chuni ta ni apoi mo bera tuna sum engzah ngai kan lag lu to ti khan kan lu tanga analytics a han lu to ni ta ta hian sum kan lag lu dan kha engkim ron lang ta ni ka o hi thalawa min thetiam non ya ta hianin last 28 na hian kum khat ange lifetime in kal ta pang all some ber soi zai kalak lu to avai khan kalang lifetime in kan kal ta panga chan chu hi 4 July 2012 to 11 June 2020 in thenga sum kalak lu to ka tu na hian kan en tu ru chu ni ta a na tu na revenue kan phainga hei hi hetlai hi athabia kan lak lu lon lan na ni ta ni tun kumin bi kilo entai la hi kumin January February March April May June January $33.64 mo February June March $77 kala a April 63 May 47 tun June kalmek veni sa pakat ni a $12 aron luto ti na ni chu chuan ka video hian tuin nge lo mun hember to zali le samli pali video ka nei to cha chon lo mun hember to chu hei hi ni Nagaland Dimapura kan bazana ka hian 2.1 million views am to a chuan avaya mu to hi $81 ani a chuan go hatia ka vlog novel ka 38 hian aron to ta bong sa pickle mo tuilet tuk 34 atiang khan hi top 5 but 1 2 3 4 5 hai top 5 ani chu ka video sum lalut number to top 5 ani ta so yang kan view time ki chu kan ei chia mi angin view time kan ei thalawa chuang chuan ka hlo hi atam lo prima video zali le samli pali ka siam to chuan hatan kan kalang si more kan kalang
Seymour hian engkim aron lang chiang to don ta ni video ni lovin revenue source sum hi kan endu ber khani sum de ngor ri garon ti don ni ta hian lifetime kan thanga chon lifetime a chon hi a fire i 2012 video ka upload na sak ber tanga vo in June mo 4 July 2012 to 11 June 2020 ya kasum na $2,000 chu dollar sang khat za kwale point som pakhat kan en lokang za kalak to xe converter kan lokanga chuan dekhe ka kitna India dollar hi alodani an lovang avain noi khat singli sangli zali som pakwale puisom nga pan hi YouTube a hian kalo hlo ve to tina ni chu heng kum zong chung le khang video zali le somli palia khan chuan he hian ka bike man pakhat poi ala le zo lo ka expenditure zong khan ngai te ula ka right na ka expenditure te ka gear zong leina te ka jacket leina te ka camera leina te khang zong kha he hian ala cover lo shimani a hlong lo je chuin chemo chu ka sai fo thin to ngin ke chu sum hi hemi sum wanga cm hi kan nilawa ka hobby ni Facebook a kan thalak te kan post a IGF kan thalak te kan post a ka te kan ti ang khan ke chu YouTube nam ka ti bera video siam nam ka ti bera wangin he tiang hian ka siam ka tui mani sum hi chu I don't mind ka ti thin ka mind lo sum lampang ka chu chuan lai hianin video hen kan kalok anga dimapura kan kalna khan hi da hlo nem ber to ta chuan what's time hi like what's time apoi mo zela chuan average po hi ngai to la minutes som pani le second som thum panga ni average view duration hi an ula minute ni le second som nga patsari an chiat hlom je hi an ula he minute khat te minute ni minute tum hemi hi atam lo chuan sumlu thi tam thei lo shim ka video zong zali somli palia mina an en zong mo mitam tuna hian 7 million velen ka video hian en to ta chuta an average view time duration 2 minute thum le second somli pasar hi ni thani chu chung zong bel khoma chuan kami view duration bel khom zong sumron lu ta chu he hi alo ni vele ta ni mo heta noi ka singli le ti kha entinat minute som video ka 7 minute som thak en tang se hi asang to rang ase a view duration ni achiat ema wangin hi atlem ta ni entinan moro bong sapical hi entun tam khop maya minute som le second som nga pan hi ni chuan bong sapical kan enang minute thum mi an en dan tlang puyani mi sing ni le sang li le zaruk le som sorry singa le sang ru zanga som sarin view zan muto ase minute thum le ti chau an en heng song bel khom hian attention in enzo thawanga in enzo papanga mase avai bel khom khan minute thum le second som thum panga an entina ni chu kawang khan sum hemi $1 lu thi atam lo views hi kan soi du chu views hi apoi mo ber lo he time hi apoi mo ber sum lu nan chuan he chu iwa click zawanga second khat po en la achiar nga lang he time hi apoi mo ber chu ni YouTube a chuan a time zeli aron count ta ka khani ta hemi hi atam lo chuan sum bu ta kha atam theilo ni ti kha kan soya tin advertisement shima hianin hemi hriat hi niamte te ama chung chu nge man tom deuh aman hi tawlo hlomani chuan viewer gender hianin mipa hian ka video hi 77.8% in enam meichhe hi 22.2% in en tani chuan geography kan en le ang poimo hi ram sang in an dan khoi ram in nge ka video hi lo en ve thian ti kan enang ama sabara chuan India ron langwa India hian
hei heti za thian an ento ni India chon 6 million chung an ento ti na ni chu ka channel hi chuan United States a hian mi sing re chung an ento a Malaysia Nepal Bangladesh bla 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 bo Pakistan Italy Italy te po milo en ven hi mi sang khat le ti la Italy te pon milo en ve to hi chuan Egypt pa te po milo ena Spain Mexico Iraq Iraq a po za thum le som tum pan hin milo en ven hi and view duration hi atrapian le nga le minute thum le tin di chuan minute nga le ti hi Denmark a minute nga bon ve mi za ni lekin min la en tiang vel kha nia hi kha ka channel ka sum lag lu da tlang pui ni a heta hian chuan heta kan sei du chu sum hi YouTube hian sum hi YouTube a kan thok chok ta mo sum hi YouTube a kan thok chok ta sum min pe tu YouTube ani lawa Google AdSense ani ta ni Google AdSense a kan lut phayanga AdSense a hian ma sabera chun channel monetize how to monetize channel ti kha chu YouTube a tam lut tuk mi zo pon amang khol bom ti te po khan semin ka shia in lo enanga chon tan ka in register ta tu na hianin voin a hianin dollar zani somnga le dollar zani somnga pani 0.1 kai kan chatti leng India puisai Engzah nge 252.19 252.19 tu na hian Engzah nge kanai singka sang kwa za som sari pakhat ha kanai me ka chuan hemi hi AdSense hianin AdSense hian min on thon don ni ka bank account na payment a kalila hei AdSense na min on thon ton dollar za thumin ka da a ke chuan hei chu idu za zai da theita du za da the settings hemi tang hina du za da the last payment ka chu February ni som ti pakhat kan dollar za thum som paruk ka dong to a kumina mo vai khatna hei kumina ka don vai khatna ni a chuan February tang khat alakal ta char cha February March April May June July June thali na tu na kamang me ka thali na hian dollar zani thali chungin dollar zani som pakwa ka thok sok to ti na ni chu AdSense ana ron lut phei to ti na ni chu hei 28 days zela aron update ta a tu le mi 25219 hi tun June tha ni som ni pare da tagen aron update tran lenga chuan sum hi July ni hriat ni kwani som chho bora anon top up le do ni ta hian chuta chuan zathum matlen chuan minon transfer anga hi ka transfer na tur ka bank account ta hian ka thapa chuan chimia chuan bank account na state bank ka manga ke chuan state bank ka minon thona chuan international currency fee khatle man lave an lave thin boka tam lo chu cheng somwa cheng za ti bor vel ni ha kha atlang pui ni zo na a en chuak lo zo na ang chi kha chu ka chang mai don lo chowa ka soi chi min on zo din om kha chun ka chang mai don lo chowa in en chu ngai ka ringa duration hi tran min lak pui ngai chelutuk ma se thave tho 28 days a page on hey 5 feet pa ngai 4 to 5 feet pa ngai ngai ani a 28 days a chuan tu ni som ni pura chung ka chuan hei ka view time ani a kum kha chung an chinang 365 ni kum chung na tanga kumin chung chung hian 4.42 thave pa ngai lam thave pa ngai lu to ke na hi ni ta chuan kum kha chung ka lo to hi kumin 2022 ni kum mo June to June aka lo to hi 7682 en leang hi kumin sang ni som ni le sang ni som pakwa June to June aka lo ni ta singa sang ruk le pasari hi ka lo chu ni kini ang motor vlogging ti mo content nei chi tan chuan enge a international lawa ka soi 14 tong kan chong te enge mi hriat thein kan mang lawa mi zo chong te kan manga chu bang chuan enge a hlo lu thei lawa a hlo na kan chuang lo boka tu ban chuan tu na ka huang ang ke chu ka lo me mani ti kha kan soi du ni zo na ni chuan comment lampanga min lo zo tanga se hemia ka soi nge min on zo ka chu ka pending be kang chu na film thoni kha tak takena ka chang va kang chu kha zong kha ani te se akim thokat viun ka ria hei
AdSense he mi Google AdSense in register ngay i channel monetize the nu han mo channel monetize to chuan channel monetize the tu hian in subscriber sang khat minute sangli view time de ngay chu mi ma chu monetize nu khan ama hemi atangin he ta monetize hemi mo monetization ti vel atangin he chu ke ti vek to wangin nang ma ti the to lo ta thì các trang khan energy satuni a chon AdSense an kan energy salenga AdSense pin min an thona nga chum pin a chu AdSense a kan enter lenga chon kan bank details e khatin sunga kan fill up anga no kan save anga chon puisa don ani to mai ka sum khan ro se kim to kadang chumo ale kalome min ena wangin kalome ka video te in Engzah la kalome ma in zawai chong alon thu ko se non le kalome